Usani ukuzama ukuba olengisa abazofela ubala nibe zitophunga nibe ziphuphuka msuni yazidla utshelwa yimina ke manje kubalekile kakhulu ukuthi nokheniphelelwa amatoho eniwazamayo khohle impilo zenu ungakwazi ngisho ekhweni lakho ulobola wenza yonke into uhamba uvika abantu ungazi ukuhamba emicimbi ngoba nemicimbi asiniboni eningamakhwala duphula kuyicala lokho ukuthi uzama ukuzizizwa ngayona uyingane ihlaza cwele kurong lokho maphinde ukwenza futhi mina ngaza ngithwanga ngayithulela nje ngoba I'm a professional and ngiyayazi into engiyenzayo uyingane unokubisi mina ngizokushanga impipizana yodwa uqhashe uyohlala le ujantshi wesitimela nengcenge ihlale le uyobonakala ngobisi ukuthi le ngcenge ifuzene nobisi olula emadevini kwena msunwe nje mangithi ngizocwaninga mina ngitholile ukuthi mina Mcineka Mcineka kahle kumaskandi uyini umhlelo omcimbi noma umlandeli kaKhuzani noma uyinduna yabalandeli bayaKhuzani uyini wena kahle emculweni manje hayi Mcineka hluthu mfoka Mcineka xolani hluthu mfoka Mcineka ungathi angisayi understand we mfoka Mcineka ukuthi kahle niyini ngumaskandi uKhuzani uqashwephi wena waziqala uKhuzani uyapi wena waziqala uKhuzani wenzani wena waziqala abantu abapromote ingoma kaKhuzani wena waziqala yonke into ngoKhuzani wena waziqala uyini kahle kanti kumgodi khona into osifihlela yona awusitshele womncane kuyini lapha kumgodi ngoba phela thina wena hluthu sikwazi thina ukuthi uyinako umhlelo omcimbi kodwa njengoba manje uhanti awusayena umhlelo omcimbi wena usuphenduke wayi into ethile lapha kumgodi ngazi noma umlandeli noma induna abalandeli or uyini kahle Mcineka awahambe wemncane kuye lapha kugay uncele nje olwazi lapha gay ngokuthi mawusuka umhlelo omcimbi mawusuka umhlelo omcimbi kumele uyiphathe kanjani kumele uyihloniphe kangakanani mawumhlelo omcimbi wena usa actisa komhlelo omcimbi wena usu actor njengenduna abalandeli baKhuzani engabe umlandeli engabe uyinduna abalandeli kwaKhuzani Mcineka nje angikwazi yini baningi abaculi abakhiphile oSminofi ofala abo bakhiphile baningi abaculi abakhiphile onto encane kodwa ngeke ubone baposta mhlawumbe ukhuluma ngabo kusuke ekseni kuze kushona ilanga into yazi nje ekhanda lakho uKhuzani lisi uKhuzani dade wena wazi yonke into oqala ukuthi uKhuzani kwenzakalani ngayo yini Mcineka awuhambe lapha gay ubuzo ukuthi mawumhlelo omcimbi kumele uyiphathe kanjani Mcineka ungathi usuyaphaphalaza manje la kumaskandi khona into ekuthiwa abalandeli balolo artist lelo uzoba khona induna ezabalandeli national bese kuzoba khona induna enkulu induna lenkulu okumele zonke induna lezi report kule nduna le nduna le bese kuba yiyona eqhumana neqhawe lelo group ethile so manje wena uyini wena kahle ngoba angisa understand ngathi khona into yiyo lapha awunje buka into oyipostayo buka into oyipostayo lapha phezulu ibheke into oyipostayo kusuke ekseni kushona ilanga uwe nje safa uwehluthu uwe nje uKhuzani disi uKhuzani dadi uKhuzani disi awu kahle Mcineka kahle Mcineka awu kahle Mcineka safa uwe safa uwe Mcineka kusuka ekseni kushona ilanga uKhuzani disi uKhuzani dadi welele umhlelo omcimbi weMcineka awume kancane umhlelo omcimbi hamba gay uncele ulwazi ukuthi mawusuka umhlelo omcimbi kumele uyiphathe kanjani because wonke ama-artist kumele kuhloniphe ngendlela efanele tshela mina nje uma ngathiwa ngampela wena kule mpucuzeko yakho le uyahamba uyocela unakho inkosi yomaskandi king of maskandi umthandeni ukuthi ebuye kwempucuzeko uzokuthemba kangakanani makwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi wena uthatha iside ukuthi uphusha banje ngoba siyazi ukuthi abantu bayalwa nje wena ubhizi uKhuzani lisi uKhuzani dati uKhuzani lisi mhla ka30 kusuka nge30 end of this month uyobukwenza lokho kumthandeni njengomhlelo omcimbi ke uyobukwenza lokho kumthandeni ngeke Mcineka ngoba nakho ukwenza kwabanye abaculi wazi ukuthi wena iartist nje uKhuzani that's why wakhweza uKhuzani phekwe amakhanda amanye ama-artist wena wathi umnikeza iGolden Hour wathi uKhuzani is because of kuningi akwenzile emculweni kuningi umthandeni nako kuningi akwenzile emculweni iIrene sayizwa ngobani ukuthi khona into ekuthiwa iIrene yagcwala phama sayizwa ngobani leyo nto le sayizwa ngobani njengamanje ubani iartist elisele lapha yakwanako kwaKhathi ubani iartist elikhona lapha ngoba phela niyazi ukuthi umthandeni lo ngamfuni wena Mcineka uyena akacelela umgodi indaba yokuthi bemnikeza iJonathan D khona lokho
wakwenza njani umgodi wakushiphela ngithi wakuphuphisa so namhlanje wena Mcineka wazi ukuthi iartist elikhulu nje ukhuzana emhlabeni siyakubuka Mcineka siyakubuka wehluthu wakwaShembe siyakubuka wendoda siyakubuka hayi ukuthi asikuboni siyakubuka hey yazi ukuthini ngendlela esukudinga ngayo sikudinga njenge prize sanibonani wengane zakuthi sanibonani udubula lo dubula ya udubula lo kuna le video ke le ngiqeda ukuyistisha manje le lezi insizwa lezi zithi ziyangidinga ngibona nje ininganyana lapha kwicontam zithi zingidinga sokwe prize okumnandi ke ngawo phela zikhulume lokho nje live kubuka izwe lonke ukuthi cha bayangidinga sengicela ngayibona ke ivideo yenu bafowethu ukuthi niyangifuna la ngifuna khona into engicela ukuyiqinisekisa kunina ke insizwa ngiyahlonipha kakhulu insizwa bafowethu laba semaranking ngiyabahlonipha kakhulu so bafana bakithi anginankinga into engicela ukuthi ningenzele yona ngicela ukuthi ningikhiphele nje i-location ukuthi nisebenzela kephi rank bese nibiza ngamagama enu futhi ukuthi usibanibani ongidingayo ukuze mangifika lapha erenkeni ngingabikho inkinga yokuthi mhlambe ngiyastruggle ukuthi ngithola amagama enu ukuthi ubani cela nje ukuthi ningitshele ukuthi obani amagama enu nikiphi erenkeni ngisho ngathiwa ngikuphi ngisho ngathiwa phesha ngizoyifikela kuMpumalanga ngizoyifikela la ePitori ngikhona ngizoyifikela kuphi eNatal ngizoyifikela bafana bakithi shone nje ukuthi nikuphi mina ngizoyizela kini ngoba ngizwa kuthiwe ngathi engathi nithini ngifuniso kwe prize angazi ke prize yanike lena ngifuniso kwa nikhululeke bafowethu ngizoyifikela mina kunina sibonane ngendlela enifuna sibonane ngayo mina anginankinga ngumabizo sabele bafana bakithi ngizoyifikela mina mathupha la engifuna khona thank you Nkoti Ndlamlenze mfoka Mbungoza awuyibambe lapha phezulu bese kuthi ama Red Nation ngabe uthanda ingoma kaMthandeni ngabe uthanda uMthandeni na Samsalofu awuyibambe la lalela ndaba bafana bakithi uvotelani igusha ngenani kuyigushi nilalela ukhozi buyelana ukhozi nilalela ukhozi futhi vele uMthandeni niyazi ukuthi ehlala eclean nje yena la esengcolise khona umngane wenu lo unakho uchathu lifike ngcolisa endaweni bese abahleli bemcimbi ngabe abahleli bama awards ngabe ama radio station bebona ukuthi usengcolisela unkalakatha bese beqala manje bedonsa uSikhova into akayijwayele uSikhova le so bafowethu asibuyele nokhozi nisilalele ukhozi webhaka ukhamla uyibambe la khamla isikhathi siyangendla ngizokutshela nje into encane nje bhuti omdala webhaka mina ngizolokhu ngishilo ukuthi wena iscam wena uyiscam wena bhaka lokho ngakutshela ngathi kushono ukuthi mina ngiuvezele ukuthi wena uyiscam ngizokuvezela mina angiqondile ukulandelana nawe kodwa inkulumo yakhe yenza ukuthi ngibuye kanje iyayizolo iyona yenza ukuthi ngibuye kanje ngoba wena ngaso sonke isikhathi wena kahle umalume ephephethe wena kufanele Gundwane elilumayo libe liphephetha libe liluma libe liphephetha weke loyo ngoba wena uthi scam abantu ububuza ophephetha la uthi njalo mina ngisebenzela abantu mina angifuni into ezophazamisa abantu mina ngifuni into umuntu ozoqola abantu mina ngifuni umuntu onjani mina ngilwela abantu mina ngafa ngifela abantu kusho wena bhaka kuphi khona Fesa izwa ke ngani zakuthi ke imbiko phathelene ke naye ke uDubula lapha ke wakwaMthembu owaziwa ke kakhulukazi lapha ku TikTok so la bafethu ke enye into ke enothisiekayo ukuthi ke ungizwe Mchunu ke wayixwayisa lensizwa ke eyitshela ukuthi ke ayithi ukwehlisa ekutheneni ke ithuke abantu noma ke kube khona ke ama clash nje eloke ifaka kuona ke phakathi kwayo mhlambe nalabo bantu ke abathile because siyakhumbula ukuthi ke yake yaphinde futhi ke yakhuluma lapha na ke ngiyacabanga ukuthi nami lolu daba ngaye ngalreporter khona la kuyona ke le channel bafethu la khona ke busy beqophisana ngamazwi lapha na ke naye uMax yakhumbula ukuthi ke omunye wabantu futhi ke khona la ku TikTok ozothuka mayezwa ngalo lolu daba if ever mhlambe ke ngempela lento yokuthi ke lokho eqophiswana ngamazwi noma kuthukwana kona ke u TikTok ziningi idumbe ephumayo nganza kwethu ngenxa ke ihayo lento le yabo because I'm sure abantu abaningi bebengamazi but then bamazele lapha ku TikTok abantu abaningi futhi ke engizothi ke baba landeli baka Khuzani noma ke baba landeli ke baka Mthandeni abantu ke abamazele lapha na ke khona ke u TikTok yena ke uDubula njengoba namhlanje sekukhulunywa ke olunye udaba ngaye uyabo kungenzeka ukuthi ke abantu akade ke mhlambe ke eclashe nabo singabazi kwakubazi yabo ngasese
kodwa mase ke kanje ke kube into ke embi kakhulu bafowethu. Nawa ke ama video akhe la exwayiswa khona ke uyena ke Ungizwe Mchunu namanye ke nje athinta yena ke no Max. Please do comment on the section down below. Don't forget to subscribe to this channel. Sithi ke RIP to this man. Ngathi ke kodwa ke kungangaba into ke ethi ke ayibe isihlava le noma ke ejwayelekayo ukuthi ke abantu kuthi makunezinto ke bazibona ukuthi ke zixazululwa ngegeja igeja elempi yabo. Ngakho ke njengoba sekwenzeke nalento le ayisense ke kuningi ke okusawudlame ke okusazovela nganza ukuthi because abantu abaningi they are assuming ukuthi ke kushuthi lento yenzeka ngenxa yokuthi ke lo ube supporter ke leli side lama Red Nation of which ke even namanje ke ku social media abantu ke abakhomba ukuthakasela ke lesenzo esibi kangaka noma ke lokhu okwenzekelile abantu ke abakade ke be supporter noma abangaba supporters Blue Nation of which angikuthokozeli kakhulu noma ngikuthokozeli kwasanhlobo lokhu okwenzakalayo. Anyways bafethu ngiyocela ukuza umbono wakho mina ke angigeqe magula kuyona ke i comment section ezansi. Danko.